Kali ini giliran aktor yang terkenal dalam serial The Walking Dead dan The Punisher, Jon Bernthal, menjadi bintang dalam game tactical shooter Tom Clancy. I'm honored to be here with you tonight. And as you head into battle, Terkenal sebagai polisi melawan zombie dalam serial The Walking Dead, kini aktor Hollywood Jon Bernthal mengambil peran baru dalam video game. Ia ditunjuk sebagai prajurit operasi khusus Coldie Walker dalam Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Bernthal muncul di atas panggung untuk mempresentasikan game tersebut di konferensi Ubisoft E3 2019 Los Angeles, Amerika Serikat. Kehadirannya sehari setelah aktor Hollywood lainnya Keanu Reeves membintangi video game Cyberpunk 2077. I went into this without too much of an expectation. You know, I was really blown away when I got there and I got to see what the process was going to be. These folks care enormously about this game, and they care enormously about the people that play it. And there was this level of passion that I've seen in the best film projects that I've done. Ghost Recon Breakpoint karya Tom Clancy akan diluncurkan pada 4 Oktober 2019. Game ini akan tersedia versi PC, Xbox One, dan PlayStation 4.